to bumbuo yun. Kasi pangalan mo, sir? Si Perino Gutierrez, Severino Gutierrez. Pila mo edad? 38 years old. Taga-asa man ka? Lapu-Lapu, sir. O say katayuan mo nabot ka diri sa kuan kini ang Bumburadyo. Sa may imong ipaabot gadto sa LTO. Gusto lang kong maklaro, sir, kung sakto ba ilang gibuhat. Kung sakto man, dapat ilaming ipahibaw sa pagdakop, ipahibaw mi unsay mga bawal ba. Kay among trabaho mao naman na siya. Isip mo sa ka rider, mugamit man dyan mi og kanang Google Map. Kung kanang pag doko ba lang o sikas nga hikap sa cellphone, bawal ba na siya? O lantaw ba sa cellphone, sikas lang, bawal ba na siya? Atong sugdon sa una, sir, para masabtan sa tuwa mga listeners. Pero sa nahitabo, Pizza 14 sa sa 14 Martes din nahitabo di ay. Martes. Di napita Sa Dayas? sa barangay das di para ka og LTO agent. Di para ka tungod kay Naday ko anang violation sa diin man kanina nakitaan nga nagduko-duko ka sa imong cellphone. Ang imong motor na holder sa cellphone sa tubangan. na cellphone. O nya isip ko sa ka rider, nakay booking ato. Nakoy booking Asa man ka nga rider, sir? sa Move It, sir. Move it ka. Yes. Nya pagkauman samtang na ni-booking mo nga mo sakay, so imong gigamit ta Google Map para ma-trace nimo asa napita ang imong booking. Yes, sir. Samtang drive ka, di malikayan kay mao na imong nga panginabuhi, no? Isip rider o nya mo gamit yung kag Google Map. Dili malikayan nga moduko ka para mo tan-aw ka sa imong cellphone sa pag tan-aw sa Google Map ug asa napita gapaabot imong pasahero. Sakto dili. Sakto, sir. Nya pagkahuman nakitaan ka sa LTO. Nakitaan ko sa LTO. Mao tong gipara ka. Pagpara sa LTO agent unsa man yang gisulti sa imuha? Kuan daw kanang nag-cellphone ko while driving, sir. So samtang ga-drive ka, Wala mo ko nag-text, wa ko ikatawag. Ang ako nagamit lang jud ko Google Map. nag-drive ka og motor o nya wa kay ka text, wa kay ka tawag pero nigamit ka Google Map meaning nga samtang ga-drive ka, di malikayan nga moduko ka sa imong kuan. Imong cellphone o nya mo pisit-pisit ka sa imong touchscreen nga cellphone. Gusto lang ako makuan bumbo John nga kung mo duko lang ba ka sa cellphone or mo tuslok og seconds lang or duko seconds, bawal ba na siya sa LTO? Ang ako nabaw sir kana sa JAO, sa Joint Administrative Order, dili ka pwede mo gamit og cellphone samtang nag-drive ka. Nag-drive gani ka dili ka pwede mo gamit og cellphone kay dapat eyes on the road ra gyud ka. Kanang uban diha nga nag-drive og sakyanan ni gamit og Google Map, ang uban da ga motor ni gamit og Google Map. Wala pa lang sila madakpi kay wala pa man matimingi. Ang ikaw na timingan ka, so lakto pa kay istorya, timing ra dakop-dakop. So bawal gid sir kana mag-drive ka nga moduko kag kalit ya mag Google Map ka kay distract gyud tinuod ang imong biyahe. So ang atuwa lang ani awareness lang no sa imong mga kauban pod nga mga rider nga di mo kumpiyansa nga o mo gamit kag Google Map mo padaplin ka hunong nga sa imong motor, that's the time nga moduko ka nga mo gamit ka sa imong Google Map. O nya kung man mo gamit sa Google Map, forward na pod ka. Inig forward mo og mogamit na pod ka sa Google Map, padaplin na pod ka, hunong na pod ka. Ana lang gyud siguro. Kay kung magdagan ka nya moduko ka, nya timingan kag naa kay kasugat diaron na taga LTO. Nga nag-drive ka sa motor nimo, ni duko ka sa imong cellphone kay di gamit ka Google Map, kay ngita ka asa lapit taga barog ang imong pasahero, matimingan ka diha og taga LTO, manakpan gyud ka. Kaya penalty violation sir? Sa mil? 5K o 6K ba? 5K to kapin? Nangutana ka sa LTO, wala pa? Nangutana ko pero 6K, 5K, basta nara, mga 5K sir. Okay. Katulang ka ng lakpi o kuan taga LTO? Kato pa, first time? First time pa. First time. So, kani magsilbi ning kuan na, kani ang panag-ingnan nga to sa mga kauban pod nga mga driver nga o mo gamit gani mo og kanani ang cellphone, mo gamit mo sa imong Google Map, padapin lang gyud. Og gadali mo tanawag gyud sa dahan ug wa bay sitong ug wa bay CCTO wa bay LTO para dili madakpan kay taud-taud dani siya nga mi-access ni mga balaura
nga bawal gid mo gamit og cellphone kay namo gid hitabo kaniadto nga nagamit og cellphone na disgrasya. Mao to nga namugna ning maong balaod nga bawal mo gamit og cellphone samtang nag-drive. Bisa pag nabakay holder diya sa cellphone o nya ga-drive ka, okay nang holder sa mong cellphone na imong cellphone diya gaandar basta di lang gid ka moduko, basta di lang gid ka magkuri-kuri. By the time nga ni kuri-kuri na kasi mong cellphone niya, miduko ka, distract na magana sa imong pag-drive. So nagpon ni kas LTO. So what a question ang dakop sa LTO, ang ato lang dili kay gusto ka nga masayod no sa imong violation. Sa mao imong violation sir, idoko ka, unya ni hikap-hikap ka sa mo sir para kuri-kuri ka samtang nag-drive ka so distract yun no unya kuan kini ang ni hangyo ka sa LTO nga unta paminusan lang imuhang kuan barangan o wala. Ni suway kog hangyo pero mao jud daw tong kuan. Kisa may giduol dito. Sa front desk ang ana sa kuan kanang Asa man ka nga LTO there's in Bacalsor sa Mandawi. diha ra sa may pahi ha? Paya Central sa South Bus ba? South Bus. Okay. So dito ka ni kuan ni na hangyo ka nga unta paminusan lang no. Sa ba na-expire na imong 3 days? Karon last karon. So di na ka pwede makadrive ron kay maparahan ka. Laban po sa Ang imo lang ni mangita lang kagkuan kwarta para po niya makalukat ka imong lisensya kay na kuan man to na confiscate mo to sa LTO. Oo, pangitaan na jud paagi ni Bombo John. Kisa may imong kuan imong apprehending officer Sa LTO kisa may pangalan sa kadakop nimo. wala may pangalan sa address sa kuan. Wala nagidani mo imong kuan imong TOP. TOP, oh.